bathi zaphinde zakhala bakwethu nginibingelele nginamukele ehlelweni lethu lezindaba SP Media TV 1 moqala ungene ku-channel yethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink yethu. Kanti kodwa beni lethu silithola bakwethu namhlanje sithola la iGezani Media Production ithi-ke bakwethu kwi-live podcast yayo ngolwesihlanu lizayo kumhla ka-6 May 2022 bathi-ke kuzobe kukhona uMNTUYENZIWA kanye noFALABO umfoka kaKhuzwayo bathi isikhathi eqala ngo-9 o'clock bakwethu bathi-ke ngo-9 o'clock ntambama isikhathi bakwethu bathi zobe zihlangene-ke lapho iMaskandi Friday uyazi-ke nawe ukuthi ziyakhipha bakwethu bathi ningaphuthelwa wothenga idatha ukuze ukwazi ukubona amaculi boMaskandi bedlala beshiyelana inkundla bakwethu khona laphaya ndaweni zokusakazela. Kanti-ke iGezani Media Production bakwethu ithi iyatholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana ku-YouTube khona uphinde futhi na-TikTok uyabathola kanti kanjalo naku-Facebook. Mina bakwethu njengentatheli SP Media TV 1 sengiphuma kanje ningibambe evidweni elandelayo. Abantu bakithi nasamba sifuna impumelelo, samba sifuna impumelelo.